पणजे नव्या मार्केटांतल्या लायट आनी उदकाचे बिल भरून नाशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी महापौरान दिल्या। उदकाच्या बिलांचे सुमार 65 लाख आनी लायटीच्या बिलाचे सुमार 3.5 कोटी रुपया सीसीपीक दिल्ले ना। मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांनी कितलीशींच वर्सां ही बिलां खंय फारीकूच केल्ली नात। आतां नोटीस येतकूच महापालिका जागी जाल्या। Today or tomorrow, one day, the axe will fall on the neck, because High Court has given, there's a contempt filing in the mayor and the commissioner, whereby by June this year, we have to report back to the High Court of the action being taken on the contempt. We have given ample of time to the Market Tenant Association. This corporation will not run under any pressure. Water bill will amount to be 35,139. Electricity bill, there are two bills. One was 2.92.35 crores and the second one was 2.31.984 crores. 2002 सावन पणजे महापालिकेक पणजे मार्केट प्रकल्पांतल्यान पसरकारांनी 1 रुपया फारीक केल्लो ना। पसरकार खंय सीसीपी किकोत करतात। The corporation city of Panjim is not getting 1 rupee as rent from our tenants, market tenants, for right from 2002. We had couple of meeting the Market Tenant Association and the lawyers. Everything was discussed with them. They had agreed to come and sign. The last meeting which was supposed to be held, they did not come, saying the lawyer was in the court. It happened to be a second Saturday and court were closed. Then they said, no, we want to take a meeting of our association. Now it's more than 2 months they are taking meeting of the association. I want to make it loud and clear that we will. I want to tell the citizens of Panjim that we will not mind if the water and light is disconnected in the market, because since the tenants are not paying us any amount, we don't want to make any more fuss on the tenants. Today or tomorrow, one day, the axe will fall on the neck. महापालिकेन पणजे मार्केटांतल्या कुळांक नोटीसी धाडल्यात। दाखयली पै चालूच उरल्यार दुकानां सील करची पडटली म्हणून फुडतात उलोवन दाखयता। Already notices have been issued and everything in the final stages. We will seal at least 50 shops. Then let us see what happens. So my earnest request to the Market Tenant Association, time is up. Don't play monkey tricks with us anymore. Come across the table along with a lawyer and sign the lease deed, leave a license. Everything they have agreed. They are only harping on one thing, that we should sign to the illegal thing. If you have got a shop, legal shop, and you rent it out to this gentleman, and this gentleman leases out to the third party, will you agree? You will not agree. You will want your shop back. That is why we told them, all illegal cases are there, we will write to the government. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। बायलां आनी चलयांचे पसंतीच्या कपड्यांचो शोरूम शुभ परिधान आता नव्या सुवातेर हाडला। परवरे गोवा बोर्डा लागसार शुभ परिधानाच्या नव्या शोरूमाचे उक्तावण जाले। उक्तावणाक आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक आनी बाबा वाघेला आशिल्लो। नव्या शोरूमात शुभ परिधानात भुरगीं आनी दादल्यांचे कपडे दवरल्यात। शुभ परिधान हे फामाद कपड्यांचे दुकान आता परवरे नॅशनल हायवे लागीं हाडला। गोवा बोर्डा लागसार शुभ परिधानाचे नवे शोरूमाचे उक्तावण जाले। उक्तावणाक केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक आणि हेर मानेस्त आशिल्ले। उक्तावण सुवाळ्या उपरांत शुभ परिधानाची शुभांगी नाईक मिडिया कडेन उलयली। नव्या सुवातीर आणि लोकांक लागीं पडचे म्हूण शुभ परिधान गोवा बोर्डा कडेन हाडला। आता शुभ परिधान शोरूमात भुरग्यांचे आणि दादल्यांचे कपडे मेळटले। आमचे शुभ परिधान शॉप आता तुमच्या खातीर लागीं हाडला। गोवा बोर्ड सर्कला कडेन आमी न्यू आजूच इनॉग्रेशन केला आणि आता आमी सगळे जेंट्स वेअर, किड्स वेअर हातून सगळे अवेलेबल करून। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन डे।
व्हॅलेंटाईन डे म्हटलो काय बाजारात तांबडे हार्टाच्या आकारा फुगे, तांबडे गुलाबांक व्हॅलेंटाईन डेक मागणी प्रचंड. सगळेच जाण ह्या दिसा आपापल्या लागींच्यांक आपापले स्टायलीन आपले परीन मोग उक्तायतात. ह्याच दिसा भुरग्यांचे फ्लॅश मॉबांनी चली भुरग्याक वाचयात म्हूण संदेश दिलो. पळयात गोंयकारांचे व्हॅलेंटाईन डे सेलिब्रेशन. तू ऐकतात 92.7 बिग FM. हाव बिग आरजे आर्यन आणि म्हजे बरोबर आसा सचिन सुर्लकार. हेलो एंड वेलकम टू द स्पेशल एक एडिशन तुमच्या खातीर विथ सेलिब्रिटी व्हॅलेंटाईन्स एज अ व्हॅलेंटाईन्स डे. दोळ्यांकू सगळ्यात पहिली परबी व्हॅलेंटाईन्स डेचे आमच्या बरोबर आसा आरजे नम्रता आनी आरजे आर्यन. सो आर्यन, सगळ्यात पहिली हांव विचारपाक सोदता सेलिब्रिटी असल्या कारणान तुम्ही कशे कितें व्हॅलेंटाईन सेलिब्रेट करता? येस, सकाळी उठून हांव हांगासर जो स्टुडियोन आयला पळय, ताजे नंतर जितले म्हाका कॉल्स आयले पळय, जितले ऑडियन्स म्हणजे आमचे डेली लिसनर्स आसा पळय, तांचे बरोबर हांव म्हणजे डेली म्हणजे उलोवप आसता, फोनार चालू आसा. सकाळच्यान म्हाका नम्रता सुद्दां म्हणटा की कितलो फोनार लागलो आसता रे तूं सकाळच्यान काय म्हणून. दॅट इज माय व्हॅलेंटाईन डे एक्चुअली. For me, love is every day, basically, and sharing with listeners म्हणजे एकदम अमेझिंग असता. शोचेर खूपशे कॉल्स आयले, सगळ्यांक विश केले आणि टुडे ॲक्च्युली आय सेलिब्रेटेड माय व्हॅलेंटाईन इन एंटायर गोवा. यू मस्ट बी लिसनिंग टू इट एज वेल. बट आय थिंक मोग इज त्याला डेफिनेशन असतं, दर एकट्याचे आपले वेगळे असे डेफिनेशन असतात आणि आय थिंक ती सध्या काळाची गरज आसा आणि दर एकट्याक मोग एकामेका कडेन शेअर करप खूप गरजेचं असता. लेट्स से नो टू हेट एंड से येस टू लव. दैट्स व्हाट मेसेज आई वुड से. आप यहाँ पे आप सुबह से हैं, आप सुबह से यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, तो कैसे बच्चे क्या लेना पसंद करते हैं यहाँ पे? कौन से कलर का? बलून लेने का। कौन से कलर का बलून? व्हाइट या रेड पसंद करते हैं? बहुत सारे खरीदे। लगभग हाँ, 1000 तक? इन्हें एक बोतल खत्म होने 1000 रहता है बलून, अभी एक बोतल खत्म हो गया। एक बॉटल 1000 खत्म हो गए। हाँ। कितने रुपए का एक है ये? 30 रुपए का एक। 30 रुपए का एक। हाँ। नॉर्मली इतना ही रहता है यहाँ पे? We went out for lunch, like went out roaming and came to have ice cream. Let's see what's more. आणि अर्धो दीस उरलेलो आसा. सो कितें प्लॅन आसा फुडें? Let's see. Not yet planned. We don't plan anything. Plans don't happen. Like so, everything on the spot. ओके. मोग म्हळ्यार कितें तुज्या खातीर? Love is friendship, caring, sharing, being together, spending time together, like understanding each other. लव इज बीइंग देयर फॉर इच अदर आणि फ्रेंडशीप आणि आमी एकामेकाच्या बारान टायम स्पेंड करता आणि कशें आमी एकामेकाक अंडरस्टँड करता. Happy Valentine's Day! ह्या वर्सा कसो कितें मार्केट आसा? मार्केट ओके आसा. ओके आसा. या बिकॉज ऑफ डिमॉनिटायझेशन काय प्रेशर? नॉट फॉर 100 काय ना ना. गिफ्ट म्हणजे नवे तरेचे कसली गिफ्ट्स आसा ह्या फावटी? असे हार्ट टायप ओके. मग्स कपल्स. आणि सगळ्यांत चड यूथ आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार कितें गिफ्ट्स व्हरपाक प्रिफर करता? स्पेशल कपल्स कपल्स ऑर यूथ? यूथ मोस्ट ऑफ द कार्ड्स. कार्ड्स. सोनिका म्हाका सांग, व्हॅलेंटाईन म्हळ्यार तुज्या खातीर कितें? व्हॅलेंटाईन्स म्हणल्यार इट्स अ कलरफूल डे. इट इज अ डे स्पेंट विथ युअर लव्ड वन्स. ॲक्च्युली अशें म्हणटात की थ्रू आउट द इयर यू आर सपोज टू बी लविंग युअर फॅमिली, फ्रेंड्स आणि कोण तुजे प्रेमी आणि वॉट एवर. आणि व्हॅलेंटाईन्स डे असो एक नाव वर्सान वर्स आमी सेलिब्रेट करत आसात की दिस इज वन स्पेशल डे दॅट यू आर सपोज टू ट्रीट युअर लव्ड वन्स इन अ स्पेशल वे. You can't explain what love is. It is that unconditional bond. It's a different feeling. Once you are in love, then only you'll realize what it is. Go ahead. Students of Goa College of Home Science, in association with the Rotary Club of Banti Rivera, put up a flash mob in Malta, Goa, on the theme "Love Thy Daughter." Love is a very positive word. It has a lot of positivity, and we wanted to put forth a message: love thy daughter, encourage your daughters. Let there be empowerment, enrichment, and give your daughter wings. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.